Ningkong yang ai ke buram ke cingero tang sau blay ubaling ba ki cingca ni ke perthei ulap penlapat yang ulap penlapat ipi bangin ya yo biang yang ni kalat bangin ya lum ha ni ke yeng ke bekentang ke belasna kerpang ha ke ban syakri berpendan buram ya teng ke bakrau par ke badan bortam ke chong Yesus Kristus ngai ku blay ya pig para benget iwe paro kerteng ke bakrau bat ke ba tiang tam ujung Yesus Kristus ngai blay ipi bapila ai ngai ni kalat ha ke bangala ban ya sam na tin chung blay ani ke step ke bamenta nga la kali na ipak na lit ong kat nu por ngadon ban itu na yong kumnu po steng kanta te kalong ke ba kam cincare nga ban pendep po steng kanta na marata kadau hani ke por ngan keren tangi ke benta ke beningkong jong ke bangin yale balesi ndang ayo biang kalat sa sisin patla da pidang yang kemau ngan tengpat ya ke benta ke baar ke balai ti ka phang ni ke subject ke bangakwa bangin ya puli lang banya slok lang berpi ni ke por menta kalong na ke sithi upol sekinong room lenong ke beningkong dekat ke beningkong hadu bekat nyau lenong ke beningkong dekat ke beningkong hadu bekat nyau tang ba ngan pulien ru ke lenong ke beningkong na du ke dekat ke beningkong ngan puli tang nu ke dekat ke bekat riu bekat nyau ikin tien ki boong kumni namar ngam ngole ranya ke gospel ukris namar kalong ke bor ublay ya ke ban penim ya uwei pu uwei banget ya uciu nengkong ba ya krik ru namar hakal apen pa yo ko hok ublay da kecinget sya kecinget kat kumbala tho hari tau ba hok da kecinget un yo te shwa bing ya chu seprang tuim pendam lang ha kecing duai try ni ka por ngasu IT page ba mehi man kren ning bau man sim uchong mehi ko pa ba it man pasya po dok nut kichangi ling bau man sim uchong man pengki dok nut kichangi bangin semua tu syai pap ya ke gospel jimpen kecong try melong me ublay chung ki blay bus chung ki sim ki baro ki chai ki por kecong try hoi try ki ching syakri kecongi long ko basha angi haban but kini kendon ki babun hare aingu pat ko pa ba menang sya engi pap bangin la ban wan seme leng ba ke chingi syakri lang kurkhui ne ke por ka pa kodor hani ke por mentah ya kini ngapan hak kerteng ke chong Yesus Kristus andu mentas bom cukutru amen namar ngam ngole ran ya ke gospel ukris namar kalong ke bor ublay ya ke ban penem ka sithi upol sekinong room kadai ke sithi ke bodan bor bah du kata ngacu setenat bahaban pulis phang cing chong kini ki riu krau chong ke cinget hadin ki apostol lesi don ping chumpi batip sepang tau Augustine nang ta kum John Wesley Martin Luther William Tyndale kini kidai ki we katukan ni ki kerteng chong kita ki riu krau chong ke cinget hadin chong ki apostol bat tapi puli ka we ne pedeng ke cinglong ke ba long ya common pedeng chong ki ka long ba kini baro kiyo kecing kela kecing kecongki da ke bakiyo ban pulih ya kani ke sithi kecong upol sya kinong room kecing cele kecing mut baken caplay congka ke ba mangama phi ngila ban yo ban mat ladang ngingam hakani ke sithi ki ustad ki bible scholar kita theologian ki ong ba lada ki brio ki kni lot baro ke bible ru lada ki yo tang ya ka sithi nong room kala biang ngai phi bangin tip sepang ublay bangin tip sepang kecinget bangin tip sepang kecing bangin tip sepang ka pop bangin tip sepang ki ru bons hanik sithi ka kentin blay ka don hadu sispa san phulai sin ka kentin hukum hadu nyau pu arsin ka kentin kris ka don hadu on riu pusan sin ka kentin pop ka don hadu sau pu prasin ka kentin utrai ka don hadu sau phulai sin bar ka kentin cinget pan kadon hadu sau pusin ban ngila ban sutu hi ladangi puli kani radu kelenong beningkong hadu kelenong ke bakat riu chong ke sithi upol sekinong ru ngila ban sutu ba upol ubatai
Ubatai kenya kecingnya deh pedang ublay ke hukum. Kecingnya deh pedang ukris ke hukum. Kecingnya deh cong kapop. Kecingnya deh cong kae ke ukris ulek nam ta kapop hukum ta ter. Bersyusuk kini ki Bible scholar ki ong. Bagani ke sithi. Kadai ke sithi cong kecing cubab. Ya ki bubun kecing keli. Siapang kitu ki cing song kha khlek para sedang para kenther pila banyak cubab hang ni. Siapang kecing sedang cong ke perther pila banyak cubab hang ni sithi. Ada pingam celiu bukum ta ter. Hanrai kae ke banga kwa pat ban walami kecing mut cong pi ni ke por mentah ke long. Syaka dok nut cong kani ke sithi. Syaka dok nut cong kani ke sithi. Berka dok nut cong kani ke sithi ngalabot ong babarok ke wehi ka syong kitu ki artli ki dekot ki bangala puli. Dekot ke bakat riu. Berkebakat nyo. Lesi dang kena mensuangi sedang li skul ki sipat tho isi. Tho isi sepang ka skul kecong pi. Na syaben tho ni baro ki berdang kena syaben tho ngila tho na strong i heading ka isi sepang ka skul. Lesi pinong kumta. Bagi bapule lesi tang si sempet na ki heading ki langsung tu. Ki langsung tu bahkan ni kecing tho baro kadai sepang ka skul. Ha kecu ka rukom upol hang ni batai lah ni uai kum kata ke heading. Jaka ni ke sithi barok kowe. Bangala benong baka sithi barok kowe ka ditang kecing penhek kecing upol. Kecing batai banyak kecing upol. Ya kini ki artli ki dekot. Artli ki dekot. Bar kini ke sithi ke ya thuru. Ba om tang baka dei kani ki dekot kata ka dok nu dah ke sithi kecing upol. Hanrai kini ke gospel kecing Yesus Kristus ke thuru sepang ke gospel kecing Yesus Kristus. Berkadai ken ke gospel ke cong Yesus Kristus kabadon haka dok nut upol ru kumcu. Pada marta kadau ong hitu kentien ibangin pois no sini dekot cong ibu ong kumnu. Bangam ngolek ran ya ke gospel ukris. Kini ki dekot kini kicing pengkut kicong upol ya kata kacing sedang kecong u. Tapi pulih na dunas nong peningkong dekot peningkong penyui bau pol u introduce wala deh. Bangang adai utau apostol u lakot. Syaka gospel ke cong ublay bukum ta ter. Nang tau batai ya kata ke gospel ke cong Yesus Kristus. Bendaung poy hang ni padu ong bangam ngolek ran swa sepang bangam ngolek ran. Ya ke gospel ke cong Yesus Kristus. Ubatai swa ila de. Upin itu swa ila de. U ai kuplay swa kum ta ter. Berhadin pat lapoy ni dekot. Uwan ra no pat kicing mut cong pi. Syaka gospel man bau ong ngam ngolek ran pan pla ya ke gospel kecong Yesus Kristus. Reha shwa bu un batai banyak sepang gospel. Ur batai shwa u pla shwa kumnu usngau ken sepang gospel. Kanungut hrai la dang askuli. Ki banut ban kam, ki banut ban ong, kumbo ong upor. Ngam ngolek ran ya ke gospel kecong Yesus Kristus. Kanungut na pring chongi hrai ki banut ban kam, banut ban kongu ya ke klik. Bangim ngolek ran ya ke gospel Yesus Kristus. Pi ki real start. Kino yalam nyam ki start hapo room kim penting kim penri you pol. Kita ki philosopher. Hapo room kita ki real start pakan capertai hapo room kim penting you pol bun apply gospel. Ki klem penting you pol hapo Athens. Ki klem penting you pol hapo Corinth. Ban apply gospel bar kim penting ru you hapo room. Kalau rapi pulih na tu dekat ke ba khasan penyui upol ong penuh. Kum tati kat ba kasyong hanga ngala kloy ban yalap yo ke gospel hapiru ki baharum. Usno sarong ya ke gospel upol. Usno sarong ya ke gospel. Udam ta ke cingkmen bu uyo ban pla ya ke gospel. Ukonturu yu Timothy bu on yalap rapi pulih Paul Timothy. Ban yalap yo ke gospel ka badai por ne bom di poru. Watla ka ni ke gospel kalong ka mau centut. Ya kicu. Wala kalong kataka tang kecing ibit. Ya kini kicentel. Hari pol pat usngotu. Baka kalong kabor cung ublay ya kapan penim. Bad salya pan yang hang nuru. Umri. Ban yalap ya ke gospel ke cung Yesus Kristus. Na benta ke gospel la set bendi upol hapo Filipi. Na benta ke gospel la be eu sabar ke Tesaloni. Na biriarul asus makel bang tin pareng. Ngelawan ini cingmut cung smokul ngamlap. Smokul mut supen pet tu memit haka lieng haka bira. Aksnong bira upol. Layu iu kumubit hakorin na mentah ke gospel. Handrai wat lah kataru udang terang pat hi. Panyalap ya ke gospel. Wat
harum ru kumcu. Wat harum ru kumcu. Ngali ke ngapelengok bhai ngakolong ba. Ya kala tiap asal temau nam ta gospel ru tieng. Si dapi pulih leh hapo Listra. Hapo Listra laki lan temau Paul bu yalap gospel. Kila mud bu layap. Kila leg bread sabar senong Paul. Ri Paul pat kedit nata. Uyeng urung biang. Syahju ke senong. Penyalap gospel kata uslur. Penyalap gospel. Kat nu nangina deng congi pagi panut pankam. Pangim sengolek ran je gospel ke cong Yesus Kristus. Pi wat langi kwa ban ong kupta pangim sengolek ran je gospel ke cong Yesus Kristus. Hanre kidon kipor ke bangi ngide ban keren. Ngim keren. Kidon kipor ke bangi ngide ban long slur. Ngim long slur. Pan marta kadau. Kalong ke ka penting yang ni. Kani tentang ke ponsin pi. Bau ni Paul pat dan kum kata ka cingting ya no ru. Ribun sin nangi pat mentah. Ngitieng yo kiong kiwei kumnu. Ngitieng yo kiong kiwei kumda. Kumta ter. Berkane kecing tieng, berkane kecing penting lani kata kecing tieng iki brio. Kawan ra kecing put, kecing corruption bong tin nong we. Ya ke gospel ke besisa ke cong po. Ya ke gospel besisa ke cong Yesus Kristus. Pek mentah naya keren ya nu pek mentah ki gospel ki ba thamai. Yo sem tam hasar. Menswa gini ngasu osngo menswa tang syahari pareng. Re mentah wat uthit congkiru. Kilasang banpur wat ane hari kasih congi. Kau ini penting kita gospel kadai ke prosperity gospel. Nani ka health and wealth gospel. Kabayalap bahau Kris. Pinyo ka sepak cupi hau Kris pin biang lut cingim ucong pi pinyo cing suk bagan cadok ucong pi. Ukris cukular yang ngai pi kata. Lesi dah pi pulih le Matius nong bapra. Pinyo ba one way brio ang cisu aku apan buat dia meh. Ke cisu pai wak. Uklam ong kumno itau brio su ong baik mersiang kidon kitliu, sembeneng kidon kecakari. Hari kun brio dan cakapan bu kli ong kita. Uyo itu ni cisu ngalengak, balai nu cisu kentaj nu brio bu apan buat yu. Namaru cisu pet om tang na basabar. Pet ya kadok nut. Uyo ibu neu brio ku apan buat yang aban biang kini ki. Ban biang kecing kecong ki earthly comfort ong. Kecing suk kecing sign bakacado. Babun sin ngai menta ke gospel kecong Yesus Kristus. Namar bengis kau leran ban keren sepang kading pna. Ngis kau leran ban keren sepang kata ka pop. Ngis kau leran ban keren sepang kata ka snam kecong Yesus Kristus. Babun sin kenang ban persong tenat iki bas ngap. Kenang ban penyadai bagi priu. Penlong ya ke social gospel. Ya ke prosperity gospel. Parkani padu ong Paul hi boong. Kala tial nong ke ba ningkong kan pulih. Kala tial nong ke peningkong. Rela da mangilan yu angel ubneng habneng. Nia tu khna phi kanu gospel ka prepare na ka bangla itu khna phi. Tu ai ba un long ubla timno. Kum bangila long ong menswa nga ong kum chu pat menta. Lada unu ru udai tu khna phi kanu gospel ka ba per na ka ba phila pdiang. Tu ai ba un long ubla timno. Khat bishko usnat ba. Namar hatu mentang abho iki brio ni yau ble. Ada ngawat ika ban pen sengau pai ki priu. Ngamsem la pen sengau pai ki priu. Ngamsem la long usakri ukris. Piu Paul itu. Bawat aka puar cung Paul las dang mi tai gospel ki ba thamai. Ki bawat ban pen yadei ban ki priu. Kum ta ter. Riu Paul ong ngam sengolek ranyu gospel. Ngam sengolek ranyu gospel ke cung Yesus Kristus. Ngidei ban sutuk ni kowe. Ka gospel Yesus Paul kulian lenong ka peningkong kong ka city kinong room. Lenong peningkong dekat peningkong pe bai tu kintien. Gospel uble. Ha Bible pareng ki ong gospel of God. Lani ka gospel chong uble. Ka gospel uble. Kam dei ka gospel chong achong pi. Hoi ka gospel ka dei da menta chong achong pi. Ka dei yang ai pi. Hanre kam dei ka chong pi bangin la start berka. Ini ban sai kata ka dei ka chong uble. Kadai mau bas dang boleh ubah punlong ya ta gospel. Mana marta kadang ngim don hok ban musya ban pen bekla. Oh kawai ni pedeng Charles Spurgeon. Ubesiong prince of preacher ta. Ta unong elap khrab ham sau ong nu ong ba kawai ni pedeng ki baki brio ki la abha ban le. Ki baki Kristen ki banget ini ski ki la abha ban le kolong ban pen kela ya ke gospel. Nak kawai ke por su ke por.
Ban pengkelai gospel nak kawi kepor. Ban amar tak kadau namar ke cing tieng cing kuak penyahap. Le singim nak ban ngimnut ban kam ken. Bangi long kum upol. Bangim sekolah ran gospel ke Chung Yesus Kristus. Hari kecil kelipat kami. Balai upol sekolah ran gospel ke Chung Yesus Kristus. Balai upol uslur ban klai gospel ke Chung Yesus Kristus. Ya pli lah Chung ke cing em ke Chung bat ke gospel ke Chung Yesus Kristus. Balai. Dan lain tli kimat lagi ni dukot. Tabangan numla am pendep. Lakasan minit lupa mentah. Anu mula pendep mentas ngi. Ngasa pendep art lingan krentai ke beningkong. Upol uslur ban plai gospel. Sekolah rain ban plai gospel. Namar ul aplang tu pitha. Uang kumnu. Bakalong kabor ublay. Ya kaban pendep. Balai sekolah rain namar busung tu. Baka gospel. Kari kabor kecong ublay. Ya kaban pendep. Don iwage tu kana. Long badon kita sasar kelas dang ban buon bah. Kitu ki salesman. Tu salesman ki balet nak away ke yeng sakaway ke yeng mantiet yeng ban terwatir om dan way brio ngayo ban pulih hang nungal aklet na ani cing pulih chunga tu dan way brio u salesman le ya kaway ke yeng nak away ke yeng sakaway ke yeng ban terwai tu vacuum cleaner utu te u basutan ni kinyut jumpi subur pitek kinyut hang nim ta sutan lut dakal air tu le ban terwa kum ta nak away ke yeng sakaway ke yeng ura atat bat i siap si plastik. Te nak kawai kayeng let open prai tai siap open kenya kabor cung kata ka vacuum cleaner. Kum ta ter. Te ha kawai kayeng pan lalet la tiet tenak la pli kata ka brio. Mars ong kata ka brio pat yo ong kata ka brio tau nong di terwacing di prong ai kong pe ni ka vacuum cleaner te ka paklan ru kata ta kala ban tan lu ikinyu dah yang cupi kum ta ter. Kong asngap se baba asngap klem ai la di ta men keren. Kong pe kong mentangan pen EP de kan nuksangan pleu nu siap hang ne hayeng kamla sungkai cupi menta pe nglaber nu siap hayeng sungkai cupi mentangan sim ni ka vacuum cleaner pe kan tanut kan ni plon la kam tan ngan bam hi mangada tur ke conga ong kupta las ngosong dan bor pelat ha kata ka vacuum cleaner itai kong ndai yo lat ban kren ni ong sedang nak king ke ba mendon light hang ni ada amdan light te kumnu plok kumnu pentri kam uta cencar khat pebun sin swab pin terwai aka pidi ber songotu bakadon kabor ban pentri kam mi kata hari pol pat balai terwai ni gospel balim semula ran play gospel mar bu songotu bakadon kabor baka kalong kabor ya kapan penem kalong kabor ya kapan penem kani ke kentien tenrai tu kentien hak tu dekat batok bor dang awat cik bhang syamba hakak bible creek bathok nengkong pol itu ikintin iwan kentin dunamis bada bangi kabangi yo ikintin dynamite kichongi bangi tip hi how dynamite ka board chung dynamite lom bahek kan nuru madan hi pom akmat dynamite badu pol kwa ban kring ni kinong pulik chong bakata ka board chong ko gospel kalong ka bakrao do ka tata bakadai ka chu ka board ka ba ublay ka chu ka board kaba ublay uong ya ka pertei long long ka cingsai la long ki klur la long kadi ka chu ka bor ka ba ukris upen ya ki bayap upen pek ya ki pemala bar kane ka chu ka bor ka chung play ka don ken ha ka gospel kata ken ka ba upol umukwa bangin yo ya ka cingmut kata ken ka don ha ka gospel ngi ki priu baro ngimla ban len ngi kwa ban kela den umde naik keren hi hang ni ru page tang advertisement chong hi hapot TV ngasih page advertisement teng tu yo EEA fair and lovely bale marki brio kim kwa ban yong ki kwa ban kelas bakhamli fair and handsome kum ta ter ki kali ru chat paki chat ba mi kali mentale le sakiba la thaj ki bri banyahi mi sakiba ngai ki ba sunya hi ke kali long kwa benang ban kelan ko ka por ko na ka we ka por sa ka we ka por ngi kwa ban pen per ngi kwa ban kelang ngi kwa ban kampen biang ban pengkop bokom ta ter wada ki ai badai ke cing em ke chong ngiru sisur sidur ngala ban ong bangi kwa ban pengkela ya ke cing em ke chongi manu bom kwa pengkela ta cing sisa hari ke cing e kelong bangim don bor ban kela daladi ngim don bor ban kela daladi ha ka pung te ahor ka pop asakut
Badai pitip pung ti ahor suka pop kat panang ki kat tanang ngam penban. Nangam penban. Ngim dan bor bang kelang ngim dan bor. Ban ayu. Na takadau cirmaya pulilang bengan, cirmaya nong ba ar pulai, nong ba khatlai dukhat ba ar pulai. Ikan tiet bong kumni. Unong Ethiopia ula ben kela, yala kasnep. Lani ula pasaya kaba yala kaba thodak. Lada kumta piru pila ban lebha wong. Ukli uni cirmaya. Haba pila mlien kaba le esniu. Haba mlien unong Ethiopia mu we syekran kintin di dok yong nikro. Ngamai tu ichi tu khana power isop spang tu Ethiop. Borok phetip. Borok la persum u barok sisngi. Reha bukat du umlong balik. Suyong pernai penbang. Pingila pekela ki baba ki basapar mulu mala. Hari ong bang wan ra ik cingkela ka basisha. Ban wan ra ik cingkela ka basisha ka ba penem. Ngimla balik namar ngim kot borshu. Bun kibriu kistu bakla ngacu yo bani keren ni kani bun kibriu ong ni. Ublei ong long pi ki bakhoj kumbang long bakhoj. Bun kipsu thu ikata. Ki ong namar ublei long bakhoj ngiru gide ban persang ban long ki bakhoj. Lada pi le bha lada pi yap wat ki kristan ta ngas lengo bha kani. Kidang perkhat kata lada ngiyap bah kecing cungi sebut menta lada bun kecing lek bhai kecing lesniu poi beneng. Dabun kecing lesniu kecing lek bha la poi ducok. Bun war ki kristan ki ngai kata. Tada dei kumta tela afilut. Ublei ong long pi ki bakhoj kumbang along bakhoj bukum no. Tada ublei khoj 4% ngir ngi ban khoj kan no. 4%. Tada ublei long ubacanai ngir di ban long no. Ki bacanai. Panamar takadau. Ngim don bor para. Ngim don bor para. Lesin nabar sabar. Munu malang ila. Ngim don bor. Namar kata kadau. Ngidon kam ken. Ya ke gospel ke Jong Yesus Kristus. Ngidon kam ken ya ke gospel ke Jong Yesus Kristus. Kapalong ke bor. Ban pengkelai ngi. Ban say ki brio na kapung keti ahor ke pop. Ban pelaj ki na kecing pisar hok ke Jong ublay. Ban pen emmi ke mensien ke bayap. Ban pelaj ki ken. Na ke ducok ding ke pasir kei. Tang ke bor ke gospel. Ukris. Upol usung thu ikan ni fasan bong. Haladihi. Hagalinti Damaskus. Bo kekelaplak kecing im kecong u. Habo yukundu kenya kabor kecong ublay. Da kecuk kabor kabo ublay tang ki boro. Kadai kani ken kecuk kabor. Kaba. Don ru hadin cong ke gospel. Namarata kadau. Upol sengolek rain ban play gospel. Kamat ke beningkong. Pakalong kabor. Cong ublay. Ya kaban penim. Ya kabor cong ublay. Ya kaban wanra cing kela ke basisha. Dengan song no ni kapor menta dengan pengkut dak bang puli dekat nong room nong basan dekat ke riu. Room nong basan dekat ke riu. Pol ong kum dopet. Namar ukris menbangi dang long ki patlot bor. Hamar ka babyang kaya ulayap yapli ya ki bom replay. Pol usung thu ila ka chong kecing bom kot bor ke chong. Ngir ngiri ban sung thu ila chong kecing bom kot bor ke chong. Bat kat nu kolong ka internet ban long ki ba pendam ki ba sung thu ila ka chong ka bor hakmat chong ba don bor tam tu blay un yo ban kur kui ni tien ki kendiat pat lesing an yo byang kalan ang sabeteng ya ka point ka ba ar ba ka balai pat hakoi ba bor tu blay kur kui ni for pendam ha ching tuai ai ho iching ba e chong me ko pa ba it bang la la ban pla sepang gospel ke chong me Sepang sakri chome ko pab it bo skole rain ban play gospel ko chome. Namaru sungut hu pab it e kabor e ka ban penem. Panamar kata daw ko pab it ai bagani kecuk kabor. Kecong ko gospel ko chome kecing em kecongi. Bahkan penla ngi bangin em kecing em. Kaba ai buram ya me kaba pen snow bhai me. Terakhir kini kisi kiba cincar. Kalong ka ko pab it kaba pengkinyo wali kecinget chong kiba ngai ko pab it. Reatrai kata kabor cong gospel cong makan pat scam ya kecing im cong kibanget cong baro akni kamera hani ki ying mani pat baro hi kibanget asal lak berthei melong mami ublay cong kiblay melong mami usim kisi kaburam barong ai tang sheme petang sheme ya kini ngapan ha kerteng cong Yesus Kristus aduk mentas du bom cukut ru amen.